Ne smeje se? Sad će govorit. Ajde! Ej! Gdje ste dobar snimak? A sad ne. Ajde, sad snimam. Opa! A mora da govori. A, uspeli ga da. Bravo! Pa kako mu uspravi posle? Otvori ga pa ga uspravi. Savo. Savo? Izdigni ga. Savo. Miko, gdje je Savo? Kao da zna da ga slika. Savo. Savo. A kad ti je kad radiš, rekao? Uveč, noću. Ma čuti dobro koliko te dobi to zapošljenje, znači da nije ni to pa... Ma kako da ne? Ne bi to. Kako da ne? Jes da noću radiš, ali... Jeste nekodno noću. Pa sad šta da radiš Ali ne nema. radi neki filmski. Neki tražu, znaš šta bi dali za taj posao. Čuti, Dančeli joj pomože tu, koji pomože. 100%.